video mo daan na kita aba ni layo kami. Iso ko dali subong dami ke. Kasihan gitu mo yung mga adult. Ngarö nalaman mo na ako sa nansan. Ang nalafa ka mo kay pagyagwar gani. Mufanya dohaya utara gatua bagoya fofo sogo bengu baba olofo ogege bawa lesanolo. Alay daw ya atin. Ano ba mamaraseta buka gitu atin? Ano ba buras tungkol? Bisa masuk auria ita. Hinapan mo da amal labi. Oh, kulay. Nusa ya uka faki da ala ratu pulu faki puli gitö ade ba amura. Parmani sa ira ade ba ala usaha ke naik ke puli gitö ade ba nag. Ya nama sedangkan sejahtera. Parmani bale minta gini hapan wabal hebi saba marasir bisa bawa buhal haluat. Alam kita udah daal. Una sama rasedo. Bawa anak sotroku. Aduh. Fagi da akhir. Baru ini kau karwa magi. Dia bisa lala. Inaya lolohe. Inaya kunya numalu fakada. Da umano ini kau kara. Dia bisa lala. Ina dana zino masu adre nakunya masu mau masu dan bai samosa baso si samosa mo iya wo ila be khag uwa inagi masu kunya bada umano baka futa ani haji marase ni hapanu peki si mane ha ni hapanu haji marase hapuli kita menamu yawa banat bada usa lala bangalui badanu niha ante tok kayak gitu ada no susah
kebutuhan yo Muhammad je. Bisa ila dana bisa yada na manga tahu daw. Gadi mura. Lagi hadoi ibu. Ada mungkin nila hadi kuliah. Abur ke politik tu hai dan dia tahu nak kuliah. Darua kuliah, datang SMA, darua SD. Jadi kan lala patula orang di tahun tahu. So dana desa badal di program ke Bapak Jokowi wah baga sih kena program dau inatulah maju desa-desa bani ladai ada gamano orang batifi badal lawan no korupsi kepala desa oh ya baka baguru dia bisa manasa ini hat dia bisa mana-mana ha apa agak tu niha ke dan nilai lada badal bela hadi lala halewe badan niha balala mukana misa mira mengalui tugna ke badan zopan naso gira era mi ada mena ban tengah mi korupsi ke geti mi halwila la bo i e bisa na so sabiri ko badan niya pula na to muhalu badan niya kuda de gaji ira lesa mo pani ira mi saati lefa bali ira ba keluarga ko susah mani bala ka no mabo sadana jazira tak usaha ke da Fefu visi misi nia oi bawa sejahtera ke masyarakat ofeta dan anak homo irayawa lubalang adalah sejahtera ke masyarakat no ira iyani bu idai no ira baka baguru ame no ira bapaka ada pur ahorila hal gefe nihapanwa nagusan susah ba uri datu bagu bidanu da una sam sofa kamu banagu sona sagazimo erobawa bahagia ba age fe di tengah tanah kamu bal ada mana ku sapu apa man apa kamu tona satu apa kamu sagazimo susah alai daunnya kedad salah era kunya palmo ano nagu ay ini pada oh itu sekolah miara saya oh ano itu ano mungkin mamam so yo mungkin ada kisah di muda kamu mungkin mau pakai terus saya lagi awak awak agak ibu gay bayai agak mungkin geda mungkin pagi bono gula di kefe beli bora kalau buah bisa mulam kita kemana sabata buah babala ada di cafe ada bawa turun politik tu ha wara hadia yani tabi boli nanu hadoi udo pomas tu abaki na ya banu goi bada nabi sabola balila di bo cafe politik da bura
yang dengar bamu halu gira aga na iblis adanya rezeki na suge feta tan mau ba tahun udah pura itu ku sabat Oi telepon kakak mege. hai wa Iman bekanya gefe bakuliah nia. au kami ke wasu ba soal Matu 5 juta. he no wala ngai somo hal ke pesi 5 juta mas hari Rabu dah namu mama begitu dah pali puli niadro beba matu tolong oturip wapuli goda bora bai sami gua doh ya imena ubano bisa lala ya nah tata gemanua boimi ane boimi ama moe ua nada na hebisa salala razaki ni funa itad nah angabuli ai luluhi halo mamau situ adro ma mangai bulu govi dau kai khoda gitu adro babi bisi de mamau bada situ da nia o sabolo mana dau go khnia abu de dunia dan nia bila ba lah fano ayan do to go khoda buka gitu adro